Se wo xavelela ku nga qambiwi u ri u na swivundla ta boxetela, boxa we bava swivundla leswi, vula ni ku twa u nga chuhiseti, famba lava tag team mi ta hlengela, u nge lunghi n'wanangu u ri wexe. Se ni lwana hi mahlanga ni kwati ngopfu, u ri ni nga bi xikandza ku ve i nyimpi, wa xavelela yo mani, u ri swi nga nghenisiwi swa vakhegula. Mene vona mani mene vona vani vona mani vani vona mene vona mani mene vona mingani dlayi ku kota Conrad va n'wu dlele swi sala swi va tsandza lava mene vona mani mene vona Conrad va n'wu dlele swi sala swi n'wu tsandza loyi a ni vona mani a ni vona. Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka. U nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni. Swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi: muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand, u kuma tende 100 wa switulu, mobile toilet, basic sound system, tihunyi na 5000 rand. Muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand. Muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena. Muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena. U joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za. rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za. Vakhandle Group, we are family. Hey, video leyi ni recorda ku Tuesday. Mnaro tava hi live ka Facebook. We will be speaking about Vakhandle. So whoever has questions, let me we engage directly. Let's engage from there. Ya kumarito ra hina ka Yob 41 verse 1 to 3. Xana u nga phasa ngwenya hi xinjovo, ririmi ra yona u nga ri boha hi ngoti ke, u nga yi hulela muhalo kumbe ku yi haka rama hi mutwa xana yi nga rila eka wena yi kombela ku tsetseleriwa, kumbe yi nga vulavula na wena hi marito yo titsongahata xana. I Jaimito, i mfana wa le Msambikani, i maivava jaro kula hi mbaja danuna xitivi. Oh, yi vanimi amukela ka the channel that matters. The channel that matters the most. Hambo kwata yeyi walava awulavi xa certificate xa Vakhandle i ta suku xa wena i manimi amukela ka the only channel that matters to watch. A ni fanele ni tenga hi timhaka ngopfu ta malebvu lama ni nga ma tsemeta ka lwanghamu ka mhani luya. So I problem baby, I'm sorry ku va fa lava no huleleni va tsiya no mama u fana swin'wana. No mona no fana nguva so. U fana u va u tlhumini swi komba ku ino nga zo ti kuma u fana swin'wana. Ni munhu loyi ni nga na mukhuhlwana se mati lama na to manwa ka ha ri mpundzu. So this time around, so ni maka decided to provoke Varamanwe Kofina Kremor ku khotama lama ingaleka xifafa xa jenje sendi loko sendi lwana hi mahlangani kwathe ngopfu a dala ku nga nghenisiwi swa vakhegula. I want us to decode this thing. We know where this thing comes from. Sukela kwale Kofina Kremor suna ngantiti timanga ta me va love sis
la ku fina Khirimo ranga hostela so limaka video wena n'wana n'we mi nge perform swo ngari and rhandzi ku vulavula hi vana Sean wa ha ri n'wana ku ni nga vulavula hi yena then so a ni la ku katsa vana na ta tikuma ni bule vana unintentionally ni lava nga tiyela va nga majantiyela va nga na ti-live Facebook and live swihlangi swa le primary school. So this time around, so this matter was lying down, I feel. So limaka I'm decided to do a video clip I faka TikTok. Kuwashabelela yo mane ere kungangenisiwa swa vakhegula. So later on, so a provoka ku fina Khirimo mara mina n'wi tivaka mizalo i ta kuma a hlamula un'wanyana hi xivideo hani lexi a nga hlamuli yona ngwenya so mara a fanele a tirhisa xo ku xi ta va relevant ngopfu so kuma ku ku na leswaku nani swin'wana ho swi khugunya on the way mara a ku nga ri yona purpose ya kona but because there is this matter showing Kofi has rights ku ne a nga react to this thing Kofi I reacting a ti endla Benny Mayengani I rini I tshaheri risimu ra Benny Mayengani ra ku mini vona mani mini vono mi nga ni dlayi ku fana na Tinete va n'wi dlele hi swisala swi va tsandza. The fact that you are still using someone's name as wo ti vitana Nqambi, just accept that you are a dancer and kombela makhandzi kombela ku ya cindela makhadzi u ta va sharp na hi la u ta va sharp. Hi tshama yi sendela voice note yin'wana Kofi yi nchuhisela yi ku ni ta ku vumbuludza loko ni langute kahle munhu wa ni nga ba hi munhu mina. I mean wanuna un'wana come on dog. Loko ku na munhu loyi a lavaka mina yi susa nyimpi don't even bother leswaku na ni wa ni sendela ti voice note ni sendele address ni tata laha u nga kona. The biggest mistake Kofi does I ku katsa vito ra Conrad I lwa na Solly Makamba. Nyimpi ya le xitarateni a yi na fomula u nge ni byeli ku nyimpi ya mina yi lwa njhani na Kofi nge n'wi byeli ku nyimpi ya a yi lwa njhani and swo boha u la loko u bala ku vavaka wa mara we all know ku rifu ra Conrad ri ve njhani. It's not you hardly find the closure to that. A zangi twa ku khomiwa va mani kumbe ku dure va mani stuff like that. I heard allegedly you was shot dead. So lexi mi ta ni khomela for leswi nyangatsa ngopfu loko swi endla hi manyangatsi ka ti-video so se swi endla hi mina twa swi bad ngopfu ku na family ya Conrad leyi nga kona yi nga titwa ku vava hi swilo leswa so va ri mali Kofi a nga swi vulavula. Ku na maxaka ya yena man ku na vanghana va ya va nga titwa ku vava hi swilo leswi and wo twa ku u lava ku vavisa Solly is fine n'wi vavisi is fine. It's been there in the game hanya hi swilo swa ku tseketseriwa mara swi ye kwini leswi swa hina swa ku hi kota ku hlonipha vanhu lava nga hundza misaveni na where is our ubuntu hi Xizulu na Xilungu ku hlonipha ku loko munhu a hundzini emhlabeni wa misaveni wa hloniphiwa and also u xixima na family ya yena and laso u create the enemy ta kahle to tala ngopfu because unyangatsi u pusha swilondzo swa family ya Conrad u provoka vanhu vo fana va Solly. If one of these people a strike ku endlela swin'wanyana a ku vavisa u nge swi tivi no imana a nga ta ku vavisa mara a ni le ka swona sweswo ngopfu. Point ya mina yi laha ka ku respect family ya Conrad va ha twa ku vava vanhu loko hi huma nkosini ha rivala ha rivala hi munhu yaloye loko hi huma nkosini mara hina a nga kona munhu la ka n'wina vulavulaka na n'wina a nga ta ku nani a ndzi tshama ni loveriwa. It's either your mother, your grandmother, your grandfather or your friend or someone you loved is gone. Loko a nga lova n'wana yo lahleka and if someone plays like that you can be angry. U nga lava no n'wi minya dayamani u nga lava no n'wi dlaya munhu wo fana na because why I loko vaviseni a wu twa ku loko holeni a wu twa ku holeni sa u sungula no rivala hi swona and then someone does that on social media. I know ku mi ta ku hey a ni n'wi rhandzi Kofi. I don't have to love the guy but leswaku tirhisa vito ra Conrad swi wrong.
Let the dude rest in peace. Let the dude rest wherever he is. You don't have to use his name kuva kuduma. Kuna risimu rin'wana Benny Mayengani rara ku vito ra le ka album leya ya ni hippie va ri I munhu wa jika hambeni a tlele va ri a va kombele loko a hanya va ha kombela hambeni a file lera ku mila ta tirhisana vito ra yena ku mi ta kota ku va relevant ni loko a hundze emisaveni. It's wrong, my dog. It's wrong, that thing. You shouldn't do that. Leswaku fa fana nga swi endli. As much as a nga kwata kumaya va this and this, so katsa vito ra Conrad swi wrong. Swi wrong for me. Swi wrong. We shouldn't play like that. This asikhathaleki ku to ku va ku fikela kwini ulosunguniwa or njani. As much as I'm saying Solomon Kamulong sunguni, but you can't do that, man. You can't. Uruso ba kahle la. Uri kahle hlokweni la. No ways. Unge swi endli swi. Hambulo dakwa. Ali byala lo xavela hi munhu unge swi endli swa. Sweswi ni le ku shuteni ka video le na heta ni faka ti-logo ni faka swilo hinkwaswo u yi vona yi ri final product ivi ni vulavule nonsense ni uploada ni ku na ni normal. Hawa man cousin. Hawa man. We can't do that, guys. Hawa. It's wrong. Let us respect the deceased. Let us respect the families of the deceased. Let us respect the friends. You don't even have to respect the person. Just don't talk about him. There are so many people you can talk about them. You can talk about Benny Mayengani. You are already using his name. You can talk about Solung Rukatel. It's fine. Anu wakupfuka. Anu mapfukani. Na wewe mfukeni lately, recently. Wewe ngasunguna nyipile. Na ya asusa athawe amukusu kusuyeleni. Akupfuka. It's fine. Tirana